Zdravo prijatelji, dok započinjemo naše putovanje kroz knjigu Velika borba, prvo poglavlje, zatičemo Hrista na vrhu Maslinske gore kako gleda prema Jerusalimu i njegovom veličanstvenom hramu i kako Isus nekontrolisano plače. Čujemo njegove reči. Čitamo ih u Luki u 19. poglavlju od 42. do 44. stiha, dok se obraća gradu osuđenom na propast. Kad bi i ti znao u ovaj tvoj dan, što je za mir tvoj, ali je sad sakriveno od očiju tvojih, jer će doći dani na tebe i okružit će te neprijatelji tvoji opkopima i opkolit će te i obuzet će te sa sviju strana i razbit će tebe i decu tvoju u tebi i neće ostaviti u tebi kamena na kamenu, zato što nisi poznao vremena u kojemu si pohođen. U trenutku kada je ova proročanska izjava izrečena, činilo se potpuno nemogućim da će se ikada ostvariti. Zidine grada bile su visoke i dobro utvrđene. Hram je bio spektakularan prizor, blistav u belini i zlatu. Ipak, samo 40 godina nakon što je Hrist izrekao ovo tužno proročanstvo, ono se ispunilo tačno kako je i najavljeno. Pero nadahnuto duhom daje nam ovaj strašan opis. Bio je to zastrašujući prizor. Cela padina brda koja je dominirala nad gradom sijala je poput vulkana. Jedna za drugom, zgrade su se rušile uz ogroman tresak i nestajale u vatrenoj provaliji. Krovovi od kedra goreli su kao plahte plamena, pozlaćeni vrhovi svetlucali su poput crvenih bodlji svetlosti. Kule na kapijama izbacivale su visoke stubove plamena i dima. Obližnja brda bila su osvetljena, a tamne grupe ljudi viđene su kako su sa užasnutom zebnjom gledale tok razaranja. Vikali su rimski vojnici dok su trčali amo tamo, a jauci pobunjenika koji su umirali u plamenu mešali su se sa hukom požara i tutnjavom padajućih greda. Zidovi su odjekivali krikom i naricanjem. Međutim, ono što je neverovatno je da ni jedan hrišćanin nije poginuo u tom uništenju. Kako su uspeli da pobegnu? Vidite, Hrist je dao svojim učenicima upozorenje i svi koji su poverovali njegovim rečima pazili su na obećani znak. Rekao je, a kad vidite da Jerusalim opkoli vojska, onda znajte da se približilo vreme da se opusti. Tada koji budu u Judeji, neka beže u gore. I koji budu u gradu, neka izlaze napolje. I koji su napolju, neka ne ulaze u njega. Istorija nam govori da su Rimljani pod komandom Cestija opkolili grad. Zatim su, iznenada i neočekivano, povukli svoje trupe. Elena White piše da je Božja milosrdna providnost usmeravala događaje u korist njegovog naroda. Obećani znak bio je dat hrišćanima koji su čekali i sada je pružena prilika svima koji su želeli da poslušaju Spasiteljevo upozorenje. Kada su se Rimljani vratili pod komandom Tita, svi koji su poslušali Hristovo upozorenje već su bili otišli. Proročanstvo nas upozorava da će se ti prizori ponoviti, ali u mnogo većem obimu. Čitamo sledeće. Spasiteljevo proročanstvo o sudovima nad Jerusalimom ispunit će se još jednom, a ono strašno pustošenje je samo bleda senka budućeg događaja. U sudbini izabranog grada možemo sagledati sudbinu sveta koji je odbacio Božje milosrđe i gazio njegov zakon. Strašne su bile posljedice odbacivanja nebeskog autoriteta, ali u otkrivenjima budućnosti prikazana je još mračnija scena. Ipak, ne moramo se bojati.
Kao što je Isus upozorio svoje sledbenike na uništenje Jerusalima, tako je upozorio ceo svet na dan konačnog uništenja i dao nam je znake njegovog približavanja, da svi koji žele mogu da pobegnu od gneva koji dolazi. Kao što je Božji narod bio izbavljen od uništenja Jerusalima, tako će i danas svi koji slušaju i pokoravaju se njegovom glasu biti spaseni od nadolazeće propasti. Dragi prijatelju, da li vidiš znake njegovog dolaska? Veruješ li da je kraj blizu? Jesi li spreman za oluju koja će uskoro zadesiti svet, neumoljivu u svojoj sili? Možeš biti spreman. Biblija nas uverava, verujte Gospodu Bogu svojemu i bit ćete jaki. Verujte prorocima njegovim i bit ćete srećni. Ponovo te ohrabrujem da nabaviš primjerak ove čudesne knjige Velika borba. Dostupne kao besplatan preuzetak na više jezika na sajtu greatcontroversyproject.org. Neka te Gospod blagoslovi i vodi dok sa molitvom budeš čitao ovu izuzetnu knjigu Velika borba. Pozivam te da sada zajedno uputimo molitvu. Oče naš nebeski, blagoslovi dok hiljade, da milioni, budu čitali knjigu Velika borba. Knjigu koju si ti nadahnuo. Knjigu koja nam daje razumevanje načina na koji si vodio svoj narod od ranog hrišćanskog perioda pa sve do današnjih vremena i u veoma blisku budućnost, neposredno pred Isusov povratak. Gospode, blagoslovi one koji čitaju ovu knjigu i dok budu povezivali događaje sa proročanstvima iz Biblije. Gospode, pomozi nam da shvatimo da bez obzira na to šta nas snađe, Tvojom milošću dok god se uzdamo u Tebe, Ti ćeš nas provesti kroz sve. Ti ćeš nam dati izlaz prema svojoj volji. Gospode, hvala Ti za poruke proročanstava iz knjiga proroka Danila i Otkrivenja. I hvala Ti za knjigu Velika borba. Blagoslovi sve koji čitaju te reči i neka budu nadahnuti da ih podele sa drugima, uz poruku da Isus uskoro dolazi. U Hristovo ime to molimo. Amin.